Ghana hanyina open some training what Jimmy a wonimu nyansa or ye daft and empty say Jimmy for kwasiaba na your friend Yaa Titi no. Yaa Titi hwe me kan sama kyerɛ wo ni perform tantan te sawo such a useless thinking uncultured swine. The fellow Yaa Titi no. Ko Jim na kotwe. What to a boom sem mole, uni mole. Yaa Titi. Say do ho ba me boa. Enti ma start share week we na ye besi we ma start ye bookings. But say me ye bookings na nominees no list no. Akuku dam wo mo because ma say His Excellency o mu bi on kwada say ye premium. What say Yaa Titi so bi na week we no. Ye be born sideways. Ye be born Yaa Titi. Ni abo His Excellency e bo mo sideways but see how dey heat no. Ye le ko we Yaa Titi so bi so ya. Enche bi be say Yaa Titi. Okay, can I get Asantehene? Ye Otumfuo. I take a course of him so na nkasa. Na Yaa Titi ege can I get Sans more kan ye no. As an the phone abeba comedian so Yaa Titi ye di ni twa. Be ma nchi no kire wadwen ama me. E wo comment section. Aha yi Penyah block media. Meswa say ni di mo. Obe like video no da ma subscribe button. Stand back click notification icon for latest updates. Stand back kire wadwen di ama me. E wo comment section. Meswa so ba so no ache no so enya bi ahwe. Et me ka kire the sampa ahene. Sa na sampa man hene na konya ni sie no. Na mentwansi bi aba hokọ na nipa mienu somadua ene jafra obi a kire se ona odi hene otena kunya kese enso ema na eyeye ema asem ne kopie ye wura anim otoyọ kọ so aza eno kra no eye somadua na de asem ekọ he nze o once adoma hene bodo chi dom na de okọ Otumfuo anim a obedi bem banko aduma so mo ehwe asem ni mo ala se me ehwe asem ni mo because it can be say what is so bana so enya wo na ofata say otena kunya that time na ye de somadua atena kunya for about 10 years ni na so ni say on trans e tu fo hwe mu e tu hwe mu no na say akonya no eni say ye de ma somadua enti even as of February mu kra no ana ye share jafra ehene e born man hene e wo sampa e ma enu achiko asem no kopie National House of Chiefs e ma hono ko mu ko gazette do Otumfuo yi no ono ma gazette ni se onye sampa man hene na eno ana media anto abono fa so mu ntiase abono fa so mu no mu supported na na agema badu no se ade agema badu do ma odi kuro no mu so mu ntiase eti Yaa Titi ebe ke kan na nchiro Otumfuo be di na tenyo twetwa ne mpoa friend but obi interesting ti oti baby o ni pa ne ti kuro foforo so and wo chinchi onunu ade na ekoso wo kuro nim onunu mu saa na udi ade a wo tena kumasi di ade wo sampa Wusu free sampa uti kumase na udi ade wasam enkrofo na wudu amoso hene no eti baby na wusu uti baby asemo ye kyerɛ obuku be mu na nya sa asemo ya kame kwa menim sa ahemfo mienu ya gazette o moma ne ye for akuro baako wuti bi wa he sa akonwa baako ne ye gazette a edi mienu ahemfo mienu de amasa akonwa kro na eti ese gazette na de ntokoya sa abayo a ye kunkum ye hu yo aya market ketwa na ho ne yakotwa gya atum no market ya wuduma emu futuro echafuom wudru baby a hospital kra na enipa ebu awura mu hospital no enfuturo nkwanti wo no yare a asa na abedru hospital akwa no se nya yare fofra ka ho na eno no ana comedian so in fact Yaa Titi de the week we mu Yaa Titi amu a ogu biem wa beji YouTube eja kwabna wa be si na namu wa be Yaa Titi de someone ho cause wo ye foot to fly and someone ho ye go tie bibla Sarakatema mama mi eka hwe enemi bu afu bruta Ghana hanyina open some training what Jimmy a wonimu nyansa or ye daft and empty say Jimmy for kwasiaba na your friend Yaa Titi no Yaa Titi hwe me kan sama kyerɛ wo ni perform tantan te sawo such a useless thinking uncultured swine a shapeless pig like you etimi bie wano eye wadwene say obedi di asantema atem no abomenhia kutia wo ya boa pa Yaa Titi usu free sampa hwe so free sampa anase no kwese free sampa obehu se efretete sampa akonya no eye Otumfuo say to the second his royal majesty the incomparable king of the Ashantis ne dia obehu se wo nananom mo de sampa baaye no efretete no musum sikedwa enti ontina o keka nkwase asem saa mame ka asem minkyerɛ emra akonya eto wo sampa no abrante pe no Faruk Samodua a momo ka se wadi akonya no be 10 years no na common sense tells you say se nipa no wadi akonya no be 10 years ni 15 years na so ogusu di na akonya aden na dadada ni en gazette no so wadi akonya wo Ghana ha ni en gazette wa masa hwe onyo hene
because aban recognize o tie ne ye gyimifo na woyɛ nsɛmtwerɛni na wonim biribi kura usua anase obisa emra akonya ɛtɔ wɔ sampa no munti asɛm ne ye pa o abranche Faruk Samodua ɛka se akonya no ɛyɛ ne dia ɔna esu di hene sanso na nana saba jafla enso ka se ɔno enso ana akonya ne ye ne dia emra eba pinche na ye he no ana omu nyina atam asɛm no no mo de bepie mo menhia munti asɛm ne ye o omo de be duru Otumfuo second opem so anim no opem so eti committee ana osa ekɔ abosomdam esa ko bisae na emra Otumfuo ebebu asɛm na me wo menhia munti asɛm ne o Otumfuo ka asɛm bi ɛyɛ me de pa o se sikadwanti me wo sika so no bia sikadwanti men ka asɛm wɔ hanne ama kotu bi a wɔ Ghana bia asesa no because me de no kure ene ye adwuma wɔ ha ye di asɛm ne wie ye no na abrante Faruk Samodua no one ne maame ne busuafo de kopie mo menhia no na wadi fo se eturo do abrante na ntene ho ase omo sa de kopie mo court omo de kopie mo court bono regional house of chiefs ebe join case no na ye di asɛm no wɔ high court wie no na abrante Faruk Samodua na said before eno ana high court no share bono regional house of chiefs say omo mfa na na saba jafla no document emra National House of Chiefs ni gazette no tie gyimifo ba Yaa Titi na yen gazette no eno ana nana do ma hene ye na dwene se enya ade a ode beba na ede abachina eno ana ma court no bufu ye ama judge no ye chi nana do ma hene kura contempt because on fa document mra ode enne ochina wo be ko no no ne omo a court na somo no no omo ntokwa until later na court no chain contempt answer no original house of chiefs ye chi omo contempt no eno omo pepere omo no document ne bae ana enrechi ya gazette no e wo National House of Chiefs enti se woni bibia ubisa ana oti kumase na ade ana mpanimfo modema asem ko menhia na asem modema asem ko kumase a ana mo asem ko obi wo kumase so oni mamo a na eche se madwene wo form ade no wagimi saa osi egu onu mu prekesen se rewe kwa wate abuofu no useless girl eye buade wate enam so maame no papa nti 2 year na mo gimi na munim nyansa yeti team akurase tena wanyimi a wo se ne pro no obia bi na no no kan kwase asem usu free sampa unim se sampa efiri tete anase wo na no mo de sampa bae no omo sum sikadwa unim se sampa kunya na Otumfuo de a what you say adan enti kwanya platform as a journalist ne eso ye ne se wo kan kwabom odo ene kro ya asem oh minua bebi abedru de mumie nyina nka mum ne nya baako ya ka akire wo mpuntuo ne apirmpuntuo enfama ya man sampa na wo ba ya na be budoma hene na de na budoma hene ya wa right so budoma hene obi anu ni problem ba bebi no kreda no yes ye de to no kra eye baako pe there is nothing called subjective and objective truth Yaa Titi enemi de free so what jimina ni munyansa na o ma no papa o ma ti 2 years office journalism ye aboa gbagba enam se TV telephone so ye empty and daft nti eno nti no mo pam wo no office journalism ye ntiatia mu kwasia unya dokono makoma sesine diwia no ay tofo te se ebinika no abegina akeka nkwasasem suenyansa wonni bibia bisa suade Yaa Titi chimifo Abusiafo mi ehwe video ye da sumra ne emeti ye nti huntil suffering but obi interesting ti oti baby o ni panity kuro foforo so and wo chinchi onunu ade na ekoso wo kuro nim onunu mu saa na udi ade a wotena kumase di ade wo sampa wuso free sampa uti kumase na udi ade wo Yaa Titi judgment no wajimi wa Ghana ha no mache die nti asam obas na yemfiu ni sa wo de ya ene yense ye de ya yenu na yekita kra baako kredin baako enti na wujimi ane aye dini ye hwe Yaa Titi judgment no na ubu ba yenso yetebe se ubu ba yenso yetebe kwasa sema na kanesa no ana yewra na ohine no oti kumase anu na odi ade no wabeka che so wodi confusion akwatu obi ntam Yaa Titi wafunu ni uyefu kutu se nchine boto papa na odi ade okumase ha no se wusu modi nti asie modi papa na odi ade okumase ha no Yaa Titi wabeka che wo se wodi confusion akwatu obi ntam ekuro bi so judgment no usi ebo wiem se de wo kan wo ma wo soro wate wo de wuchimi na wo de ti onua TV wanum na jo mahama ne NDC fo ba wo pa na wuchimi ya na wafira ko station fufuro no
se wansue nyansa na okoso tena akra ho jimi wo a on ade efe be ya wotan wabodam papa ade ya se obi dia ade wo kumase na wo create confusion wo krofufu so wabodam papa no aka che se wo na create confusion ama obi waka bibia kire wo ye politics anase wo ye wa no pa program ahweso ye moda moya mansa modia ai papa ne be fo na bia kan ye ne nananom ayegu ase ha kan ye do be fa so no unko pedro na wunya sisas na wafu na ne wafunu na ye kapu no se bentoa na eto nte ana to no ma wa no din se konfo ye le jimi nko a ya titi bi one asia ba ade ya obi ti kumase na o create confusion wo krofufuro so waka je se na hine ni wodi ne say ayi ababa wa we o fuse kura friend say oh ofuse no nua TV I say o station free on the onya Asantehene first man oh ofuse mu nkai me Yaa Titi eyo ofuse no Yaa Titi adai o ma me wale egu ye no Asantehene bi na je papa firi ma me ensemana na Asantehene ba bi ne ene wo preukunu because Asantehene bi ofuse Asantehene ba ne wo preukunu a okunu a tusumo ni mla Asantehene I don't Asantehene first na o kan se de Asantehene bi ahwe bibia guso de bi asika Asantehene asem no ade Asantehene ayo den na usisu no Asantehene o se awale wade wa anwale ha ei ati Yaa Titi nya Asantehene asem no kan wo se awon ya eni bre bi wo Yaa Titi akoma mu he ewra dwuno ate neka Otumfuo asem why na Otumfuo adwuma wa mo pa o me na kan o masem ne jai so nya Asantehene asem na o kan ada Asantehene ayo den oh ofuse fa on fuse fro Ifo me cheche obi Yaa Titi odo ho ba ho Yaa Titi sa odo ho ba me boa Yaa Titi odo ho ba me boa ayi ye o kan dokono maako 8 ebom no wadi o kan dokono Yaa Titi o kan dokono maako 8 bom no wadi wona mana o ta twi Yaa Titi wona mana ta twi Yaa Titi sa odo ho ba me boa o kan dokono maako 8 bom no wadi egu yam no fo huhuru se ayibaru no wona mana o ta twi ufri adwo efie kwa adwuma ma obeduru no atabe se 5000 Yaa Titi odo ho ba mboa odo asem ba Asantehene so mboa odo bedi Otumfuo atam na Otumfuo mpo wagya ne nan Otumfuo agya ne nan Otumfuo agya ne nan ene sese wo Yaa Titi wo bo ho life Otumfuo binimpo ne bo denche wo Yaa Titi entai obusua nyina abuofunu wo de fa ho bra wo ye tofo bo wo di dokunu 8 na wo ufiri fie ba wo na o ba na ta twi Yaa Titi abuo dwan o nantam nyenyan o kasa te se de wo twe ba ayera Yaa Titi nyamogode wo ye tofo bo why saga na wo onua TV na uko wako CTV efe o Yaa Titi no ko gym na kotwe wotu obom se mole huni mole wo se abro nya ayeden ensembe na ma ukura ba fu kankan yenyan proye ensembe na wantina onua TV anka shege mbanza Yaa Titi Yaa Titi ko nante why ko gym na ko exercise na twe wotu obom se ayi mole wotu obom se gale bottle nsu abono wo se abro nya ayeden nsambe na motumanka che oba fun ba kankan ba nyenyan Yaa Titi firi wakoma ye kwan oba wotu obom sakatu fuku yama shege mbanza Yaa Titi shege mini wonum pini kankan msawamu no de ye be yemo na yakọ mini wonum kona kogim na Penyah sia wonnim nyansa wodane amanfo abakwasem Penyah boa Jimini Shanyansa kwasem kwasia wome kuku a police fe kuku nkofo ma ukaso obi suro wa hu wansembra ya abunofo so kwasia Penyah boa wame kuku a police fo nkeke adan ikroba akoso ni nkosi anyimfu mienu oman yin mienu
wo de wo ne nya wo ye be ku ankasa Jimmy ohini a ochire okot ohini o Illuminati Freemason enya ofeli mpu aboa ma boa kwa siampeni wa Jimmy pa the sensibilities and the interests of the powerful. If Mr. Bronye had gone after me, or somebody else had gone after me repeatedly over several years, I doubt that this action would have been taken. I think because he started to target senior members of the security services. We should not introduce law that simply makes life comfortable for the powerful. We have to create laws that target the majority. In this country, the biggest problem we have in the area of harmful speech is not the occasional incitement or whatever. We don't have that much of that. What we do have is a huge problem with verbal harassment, with bullying, cyberbullying, etc. And how we deal with that is going to be very difficult because even in countries that have a traditional... Imole, eka befie. Boy tantan ni tantan ni Jimmy ni a oda hoy. Also be kun Otumfuo. E friend ni dimbi obe friend obi a me no me repeat. Me na me pese me fa sa video no to but for national security. Any national signal bureau. Any President Mahama untina me dey sa video no eto ho. Boy we ni page ni otigana haya. Onya 150 followers mpo. But ope followers nti. Esese ombe ataki Asantehene. E threatening life so bekuno. National security so on because enye sitting president ena ye kan se kire no enye IGP ena ye kan se kire omo. Nti no mu huye because Otumfuo de onye nipa. Right? Emrani de enkofo Otumfuo ho anase Ghana ahimfofo ho ekoma mu politicians no fanti comedy o se hwanya Ghana jolofo and the same thing no mu ka kire president mama ye kochi omu boy we no onu no ochen law no onu no bro Ghana law no so international security be kan so mu hu sa video we amu be kokochi no because Otumfuo they can say whatever they want Otumfuo, right? So much is the second video no emra bia mu politicians ni be ye bia no mu here to favor you politicians ye mra for big men in this country o aban bi na woso a wo opponent ene emra ni do no but in party for emra ndi omo MPP NDC wo opponent na emra di omo anase the politicians big men asema abroye ekoka kire IGP any president mama yekoche ni abroye okasa asemu no kire mi kojo ami wa haya ebe kokoche no yenche no because mi kojo mi nyobia ye Ghana law no ana ye chro Ghana constitution no yan chro hia for de yanku ena yan chro ska for de yanku law no can say obi anti no nobody in this country or ye bigger than Ghana law. Kevin Taylor and I shall there we say Ochimahini Chief Limam Asantehene Kepkosuhini wanya tidia matem yetimi man kwan mani bakrom ha guide na ko yino mani na ti free so utimi ema Kevin Taylor wo ba bebre wa wo tu Jimmy mani broso na ene wotimi aka se sa tu Jimmy we mu no be ko mu ina ya enyeyi what asema o ka kire Otumfuo and Domahini started all this. Ye kasa obi excite trouble war. Domahini ene started ye. Sa na esi wa Rwanda o. Thank God say Rwanda timinya Paul Kagame. Oh yes, sensible president o timi buildi omukromu. Ma Rwanda sabe ye krabe hwebio. Rwanda collapse because of trouble statements. Namu ye wakromu how
Domahini is bigger than Ghana law. One sati trouble one muhu. We are in this country way back 2020 munkurano. Na Domahini cause en stati ya ataki menshiano. Na abronfo na santifo. Bien peace. Saa dia ya Domahini stati ye no. Unim sa ware egu aware bebre. Muhu de ekoso. Na no asantifo bia mu ko tati ma muhu ye tutu buo brem ko prai bi no mu. First no na ti sana. Asantifo ni bronfo ye nuam. But onu personal interest inti, onu Domahini personal interest inti. Di o kreti ye eye mina mi kreti sa nsem ana mi kika nsem Domahini kan ya kamera ni beba be fami. Ka national security beba be fami. National senior bureau beba be fami. Because I'm nobody. The Domahini die or your hini bi timi fani o timi kan nsem e fani ho adi. But ohini no so e shegana lord mu yesa ema ye hu se ase obi chen obi mu hia vote nso a ye na mu fa ye nhwe a emra ne di ye nkoan no mu ye ha na mu baba pre kokromoti me busaw penifo ye amu ema ne protect mu nkoan no edu election ade na mu hia campaign ma mu hu enko vote but mu ba ye youth na se ebe bukoto de center de fin last year ye hu mu be payacho ene. We are in this country. National security, national bureau, boy nini, ya mfanu within 1 week. Ya beshwe? So where is what? We know a hit na shase. What I say? It we have 2 week bookings na Yaa Titi. Why are there? What about na se mo atna se? I say ya bo atna se mo shed na ai. What about na se? The week we dey ya the nature. Chiraje ma me e comment section. Aha Penyah Block Media. Akra.